Karanfil se na put sprema i pije kapućino. Ljudi moji, tegobe putovanja. Lijep pozdrav iz aerodroma u Rio Hacha, jednome malenom gradiću ovdje na sjeveru Kolumbije. Aerodrom je možda sve skupa 100 metara sa nekakvih 70. I to je to. Avioni većinom idu samo za Bogotu i slične destinacije unutar države. Van je 35 stupnja Celzijusevih, točno podne, a klima jedino ovo što imamo, ventilator, cincilator. Potim se, nego ova putovanja su mukotrpna i ovo će biti avantura da glava boli i idemo u državu koju smo već posjetili. Koju točno državu vidjet ćete, nego ovi aerodromi mi nisu jasni. Kad sam išao iz jedne države, iz jedne druge države, u tu državu, nije mi trebao tiket za sljedeće putovanje kao dokaz da ja napuštam tu zemlju. Ali sada ovdje na šalteru ne može me čekirati ako ja nemam tiket koji bi potvrdio da ću ja napustiti tu zemlju. Tako da se ja malo hakirao sistem, otišao na internet i kupio dummy kartu ili ti ga lažnjaka koji dobiješ naravno sa dobrim kodom, sa dobrim letom, samo oni tamo uvrste vaše ime i prezime, email adresu i to je kao dokaz da napuštate zemlju. Sve je prošlo u redu, tiketi su ovdje. Šuti, snimam. Kako sluša, Tiketi su ovdje, jedan za Bogotu, drugi za sljedeće odredište. I ljudi moji, tamo nema ovoga, tako da je duga obleka ovdje spremna da izvučemo i na sebe navučemo. Ovo će biti naporno. Ovdje čekam avion nekakvih 3,5 sata, jer iz stana morate izići mnogo puta prije 10-11 sati ujutro, a avion mi je, ide u 3 sata i 2 minute, tako da tu uvijek bude. Ili vam je manjak vremena, ili vam je viška vremena. Nikada nije idealno. I kad sletim u Bogotu, čekam otprilike 4,5 sata, što ja mislim da će biti dovoljno da prođem imigraciju, zato jer u Bogoti to sve funkcionira katastrofa i u cijeloj Kolumbiji, ali Kolumbija nakon Venezuele osjećaj kao da sam u razvijenoj zemlji. Malo razvijenijoj. U Bogoti to sve kasni, tako da 4,5 sata za sljedeći avion je super, jer zadnji put 2,5 sata nije bilo dovoljno. I onda letimo 6,5 sati, slijećemo na odredište otprilike u 5 ujutro. Ali check-in u hotel mi je u 2 popodne, tako da morate nešto raditi negdje od 5 ujutro, 5 ujutro slijećemo, pokupim kofer, dođem do centra, to je već nekakvih 7 sati otprilike, pola 7, znači od 7 do 2 popodne imam 7 sati da radim nešto, ali većinom kafići i slična mjesta, Starbucks, Juan Valdez, ja mislim da se to otvara tek oko 10 tamo, tako da nećemo moći iskoristiti to vrijeme čak ni da radimo i da budemo produktivni. Ali takva noćna putovanja i egzibicije ube čovjeka. Kad se to dešava 1 ili 2 puta godišnje, kada idete na godišnji odmor, to nije veliki problem. Ali kada putujete ko ja, ove godine ovo mi je već 24. 5. avion, možda i 30. pitaj Boga. Ali kad putujete često ko ja i dešava vam se to otprilike 3 do 4 puta mjesečno, to vas ubije i psihički i fizički. Ali jednostavno to je cijena koja se mora platiti za ta putovanja. Prošlo je onaj check-in i sve po redu, inspekciju stvari za nekakvih 10 sekundi. Ovo je efikasno. I samo imamo 3 izlaza. 3 moguća aviona iz Rio Hache. Moramo čekat, pa nemam pojma koliko još. Pa 2 sata i trebali bi poletjeti. I samo jedna Mr. Bono kafanica malena. 2 kifle od sira, pa dosta velike. Sigurno ima nekakvih 400-450 grama. I 300 ml mineralne vode. 3,7 eura. Nije loše. Sad će ljudi reći, samo fast food jedeš. Pa šta da naručim bolognese na aerodromu?
Nema klime da bi bilo normalnog restorana. Jo, ko je putovao i tko putuje zna kako je to. Živjeti na hrani aerodroma, a da nešto sa sobom nosiš na ovoj temperaturi od 35 stupnja Celzijusevih, pokvari se pa za 20 minuta. Vrelo, a ona tako vrela, tako je kada je. Devojka sa sela. Kao lisnato pecivo kod nas. Ali šta bi dao za jedno lisnato onako fino sa višnjom? A jo, kad se sjetim tih davnih dana kad sam bio dijete. Lisnato od višnje i od sira, ali od višnje mi je nekako bilo najdraže. Sjeli smo u kočiju. Vidite kako isparava sada. Tamo, gore kraj onog svjetla. Malo vlage da dobijemo da nam koža ne spuca, jer to je bitno. Ako nema vlage, gotovo je. Brojio sam. Ovo je 21. avion ove godine, a sada je skoro pa kraj 8. mjeseca. Do kraja godine bit će to možda i 35. Ko zna, vidjet ćemo. Ali da, idemo lepo lagano. Laptop sam morao ovdje sa sobom uzeti, inače ga stavim u ove pretince, ali latinosi, pogotovo kolumbijanci, oni vole sa sobom nositi sve po redu. Tako da bude uvijek problem naći neko mjesto da je slobodno i da ugurate laptop, da ne je bilo nekih oštećenja, jer oni to vole napred nazad baciti ovako onako, za čas se polomi. Tako da sam presudio da nije baš sigurno na ovome avionu i da je ovo najbolja opcija. Vidimo se u Bogoti. El vuelo de manera segura según los protocolos que la compañía nos exige. Por su atención, gracias. Na ovoj smo pari već nekakvih sat i po i vidite kako to kondenzira ovdje. Kondenzira, ko da nam avion plače. Bog zna da li to može naškoditi elektroniki, da žice malo tako kondenziraju, da dođe do nekog spoja, sklopa i pade avion. Da li postoji kakva mogućnost? Nadajmo se da su inženjeri bili pametni i predvidjeli to i napravili nešto da se te žice i elektronika aviona koje su bitne za letjenje ne mogu pomrdati. Ako gledate video, inženjeri su dobro obavili posao. Ti gozbe i jagnječeve, dobili smo 4 keksićka, da vidimo koliko grama to može imati. Čak 15,3 grama i naravno malo vode, da nam bude lakše, da preživimo ovo putovanje i ovaj let koji kasni sat vremena i 40 minuta. Ako avion kasni 2 sata, trebaju vam dati pravu gozbu i pravo piće za mladiće. Ali ovako ne moraju. Poskakuje gore dolje, malo turbulencija. Sad ako treba ići šorat na toalet, sretno ti da nanišaniš. A mislim i onako moramo sjediti, ne smijemo ustajati. Ali ovo je ništa. Oni maleni avioni što imaju samo 2 sjedišta i primaju otprilike 80-90 putnika. Kad malo puše, njih samo baca lijevo desno, ko onaj zmaj na špagici. A u Bogoti nam je malo tmurno. Ovdje bi trebale čak zimske jakne ako se hoda po gradu. Na aerodromu kako je, to ćemo vidjeti kroz nekoliko minuta. Stara kuća oca tvoga, s jablanima sve do neba, ima li u kući koga?
Kome moja ljubav treba. Jo, stigli smo, naravno kasnimo, sat vremena i 41 minutu. Ali to sam ja predvidio da će se dogoditi, mislim, velike su mogućnosti za to, jer je bio jedan tiket malo brži, da prije uđem na sljedeći avion, ali sam ga izbjegao. I sad od ovih 4 kusur sati čekanja, pa meni je preostalo nepuna 3. Ovo je dosta velik aerodrom i moramo ići na imigraciju, tamo na konekcije. Tako da pičimo. Jo, ljudi moji. Sad si zamislite da vi zakasnite na avion, kao što se meni dogodilo prošli puta, ali sam imao sreće da sam uspio istoga dana ići sa sljedećim avionom, to jest ne sa sljedećim, već sa trećim. Ako ste gledali video, upućeni ste u to, ali za bri da morate čekati do sljedećeg dana. A od ove avijance i od Kolumbije pa nećete dobiti ni hotel, ni hranu, ni ništa, već ćete dobiti samo odgovor ne znam, vidimo se kad ti piše na ovom tiketu. To ti može biti danas, sutra, preko sutra. I sad si zamislite da je 9 sati uveče i vi morate ići spavat u hotel. Do hotela vam treba možda sat i po, pola sata, nebitno. I spavate od nekakvih 11 uveče do nekakvih 4 ujutro da bi došli opet na aerodrom u 7. Neki puta to može biti onako, što se tiče putovanja, presjedanja, sve zbrda zdola, pogotovo u Kolumbiji. Koliko god sam proputovao država, nigdje nije bilo problema kao ovdje, točno na ovome aerodromu i sa točno ovim aviokompanijama. Kad mijenjate ovako avione morate paziti obavezno da li morate sami pokupiti ovdje kofer i odnijet ga na check-in za onaj drugi avion ili šta već vi ga dostavljate, ili ide automatski, da ne bi bilo da kofer ostane, a vi ošli. Eto nam je malo poštene hrane. Cezarova salata sa ekstra piletinom i mineralna voda 600 ml. Točno 9 eura 98 eurocenti po današnjem tečaju. Da roknemo mi malo zdravoga, nema nešto prometa ovdje, ljudi ne vole salate, ali tamo gdje su burgeri od traga, tamo se gomilaju. Pa, pošteno je, ljudi, ovo nekakvih 300-350 grama. Piletina, šampinjoni, o vidi jaje. Tako. Tjestenina. A nije tjestenina, sir je. Malo kukuruz, rajčica ili ti ga paradajz. I naravno salata. Nije loše za 10 eurića. Nikaj turistov nema. Vidite kako sam ja zaboravio reći. Imigraciju sam prošao za nekakvih 20 minuta. Šta je čudo Božje, jer inače ovdje sve šteka. Ali, naprosto, nema turista, nema nikoga. Samo šibaš, daš štambilj, tamo skeniraju ove stvari i to je to. Osjećao sam se kao da sam opet u Južnoj Koreji ili u Japanu. Kako je to brzo i bez problema prošlo. Jer zadnji puta bilo je mnogo ljudi i nitko nije radio svoj posao za koji bude plaćen. Lako se meni zajebavat. Ovo putovanje će trajati otprilike 27 sati dok ne uđem sutra u hotel. O da, sad još ima energije, friški smo, pa to ide tako, ali sutra ujutro kad sletimo, to neće biti tako nakon nekoliko sati spavanja u onome sjedištu koje će najvjerovatnije žuljat. Čokančići, 3 za samo $80. Ljudi moji, ovo je pljačka, na aerodromu bi trebalo biti jeftinije, ne skuplje. Moramo malo mobitel pripuniti i moramo podebljati onu salatu sa 2 krafne čokoladne i jednim kapućinom, da se malo zasitimo za ovu noćnu vožnju ili ti ga noćni let i da potrošimo pesose koji su preostali. Sve ovo za samo 5 eura 68 eurocenti.
ti ljubav svoju da. Cepaj, kidaj. Nekoliko puta sam bio na noćnim letovima i to su užasno teški letovi i uvijek je bila oprema za spavanje kao dodatak, ali ovdje nema. Nema nam dekice, nema nam ono za preko očiju, nema nam šlapica, možda neće biti ni doručka, najvjerovatnije neće, jer većinom doručak se dobiva kad idete tako na te noćne letove. I kad sam letio čak za 100 eura noću, dobivalo se mnogo toga, ali ovo su tiketi 289 eura. Skupo dosta po ovoj Južnoj Americi da se putuje i da se ide od države do države. I dobro što smo vodu uopće dobili i one keksiće. U zadnjem sam redu, ali ako vam se žuri na još jedan let, nemojte da vam oni daju gdje ćete sjediti, već platite ekstra 4-5 eura i uzmite sjedište odmah kraj izlaska, jer u većini aviona izlazak je naprijed. Neki put je čak i od traga, ali u većini slučajeva samo naprijed. Tako da ako vam se žuri, da možete prvi izići, jer to vam može spasiti 10 do 15 minuta. Jer odavde dok se izgegate, skroz do dolje, možda morate čekati 150 ljudi da se iskrcaju prije vas. Stigla je i večera, čips margarita, okus piletine i sendvič od piletine. Naravno i ovaj avion kasni, sat vremena i nekakvih 5-6 minuta, što je tipično za Kolumbiju, pogotovo za ovu avijancu, kako se već zovu. Tako ako idete po Južnoj Americi i odlučite ići sa njima, budite na oprezu, pogotovo ako ste u Bogoti ili tiga u Kolumbiji, jer u Kolumbiji sve kasni. Ali šta mi je fascinantno? Tamo preko ima 3 sjedišta slobodna i ja pitao da se preselim tamo pa da malo legnem i da spavam. Ne može, nemam dozvole, jer bakica je tu ovdje sa mnom pa se ne mogu izvaliti. Uglavnom bakica i ja se upoznali, ona je iz Buenos Airesa, lijepo pričali i nakon nekakvih 30-40 minuta priče, frajer se tamo ubaci neki, ovaj tamo, neki šmokljan, i kaže na hrvatskom, jel može to tiše? Jer čuo je najvjerovatnije kad sam ja rekao bakici da sam iz Hrvatske. I ja ono gledam sada, jebote život, meni kažeš tu jel može tiše, a ovim okolo drugim ljudima ne bi ništa rekao. Na španjolskome ili na nekom drugom jeziku. Ja kad bi vidio, mislim, ja kad bi čuo nekoga tako daleko od Hrvatske, Srbije, Bosne da priča neki od tih jezika, ja bi pristupio i rekao, Zemo, odakle si ti, šta ima, šta te nosi ovaj dio svijeta, da malo popričamo, ne onako, jel može to tiše. Ima svakih ljudi, 100 ljudi, 100 čudi. Čekamo da nam dođe i Coca-Cola, ili ako imamo sreće da nam dođe kava, to bi lijepo sjelo. Kako volim kad ovi kelneri prstima diraju čaše i onda vam daju da gucnete malo. To ovako vam pruže, tu drže, tako, i daju vam u ruke. Gracias. Krema. Šest sati 30 minuta, ali moj sat nije prebacio, pošto nema interneta, ali bit će uskoro, ali zato ima 9 stupnja Celzijusevih vani. A jakna u koferu. Skinemo kotač s ovog. Evo nam ga i doručak u McDonald'su, ali zdrav. Cezarova salata za samo 8 eura 56 eurocenti.
I ovdje ćemo malo odraditi pošto ima utičica, ima ok internet. Pa ćemo šljakat 2 sata. Nakon ovih iscimanih jedva 2 sata spavanja u avionu. I onda idemo u neku centralnu gradsku kafanu. Ovo je uvijek problem. Da, snašli smo se koji uvijek. Što je samo lijepo i sunčano i friško. 10 stupnjeva. Koliko sati uopće ima? Zadržali smo se malo radeći, pa evo 9:30. Ljudi moji, probajte pogoditi gdje sam. U kome sam gradu? U kojoj sam državi? Ako ne možete pogoditi za sada, vidjet ćete malo kasnije kad dođemo do centra. Možda će vam biti lakše. Da se igramo malo tako. Da ne odam svoje lokacije, da vidimo kako ljudi prepoznaju gradove diljem svijeta. Ko je gledao videe, možda će prepoznati. Putujemo prema centru grada lijepo Uberom. 31 km i po. Pa nekakvih pola sata pošto nema gužve sada. Koliko ima? Pa da, prošlo je 9:30. Taksisti, oni šta vam nude sami vožnje, oni su otprilike nekakvih 45 eura za ovu relaciju. Taksi bi bio otprilike 8 eura, ali taksi treba čekati otprilike 40 minuta i ostavi nas u drugom dijelu centra, pa bi trebalo opet Uber i slično. A koliko će ovo izaći? Pojma nemam, nekakvih 15-20 eura, vidjet ćemo. Jer u ovoj državi zaračuna vam tek kad vas ostavi, a u nekim državama Uber vam unaprijed zaračuna i uzme novac. Jedva gledam, oči su mi ko da sam švaso, ko da su me tukli. Djeluje li ovo vama već poznato? Ovi biznisi sa voćem i povrćem, s tim se Bolivijanci ovdje bave. A cuko mene gleda, ništa mu nije jasno. Za markete, mješovitom hranom, mješovitom robom, to su Kinezi broj 1. A za ove voće, povrće, Bolivijanci, tu i tamo Peruanci, ali većinom ljudi iz Bolivije. A mi idemo ulicom kojom smo već nekad harali. Prepoznajte li vi to? Da vidimo da li se išta promijenilo ili ništa. U ovo subotnje jutro. A kafana bi nam trebala biti točno ispred, pa nekih 200 metara. 200 metara kroz ovu turističku ulicu. Popularnu za kafanisanje i da se nešto fino jede. Jari kovčege, jari sve. 24,5 kg, a limit je 23. To sam već mnogo puta rekao. Sreća u Južnoj Americi pa nitko to ne prati. Ali u Aziji stalno treba nadoplatiti. Sad si zamislite kako je tegli to sve sa sobom. Otprilike, pa, 40 kg. Ovo na leđima što imam je isto teško. Plus laptop. Sve po redu. Muke Jugoševe. Al možemo mi to, iako smo samo 2 sata jedva spavali. Ali to tako bude. Svi kažu kako ti je lijepo, putuješ. Ali nitko ove muke ne vidi. Svi vide samo kako uživam, kako snimam. A kako se patim, to nisu istine. Ofarbali su zgradu. Ali kontejner je još uvijek ovdje. Znači unutrašnji radovi se odvijaju. Jedan meni od najomiljenijih gradova. Ja se nadam da znate koje je ovo mjesto. Pišite ljudi u komentar. Ko prvi pogodi, vodim ga na pivo. Možda čak i na vino. Ako je neka djevojčica, vodim je na piknik. Svirni, da. Neko ukro šahtu, Dešava se i to naravno. Doručak smo pojeli. Treba ćemo nešto pojesti za ručak i za večeru. I evo mi omiljena kafana ovdje. Ova tu, u zelenome. I sad bi Messi ovdje negdje trebao biti.
ali ne bih rekao da se nešto mnogo promijenilo ovdje, već da je sve po starome. Ali vidim cijene su pale, to jest oslabio im je pesos, ali to možda znači da su im cijene skočile. Cijene usluga i cijene svega. A ne, evo nam ga, Messi je ovdje. Tu je Messi. On sluša, vidite. Da. Ja mislim da vam je sada jasnije gdje sam. Ali vam nije jasno gdje idem. Jer imam opake planove koji se kreću odvijati već čak sutra. Nema mirovanja. Ne ostaje se dugo u ovome gradu. Samo prenoćimo i gaz dalje. Daleko odavde. Svašta meni padne na pamet, ali to je jednostavno tako. A da, evo, napravili smo 150 metara i policija naravno patrolira tamo na korneru. Evo ih, 2 policajke. A mi idemo preko u ovu Casa Telma. Komšinica mi radi. Buenos días. ¿Cómo estás? Qué lindo. ¿Cuándo viniste? Allá. Ahora. ¿Ayer? ¿Ahora? Sí. ¿En serio? Sí, yo soy con todo aquí. ¿No? Sí. Pero yo me voy y 3 arrozos. Ay, ¿cuándo? Mañana, yo no sé, 2 semanas. Ay, qué lindo. Sí, tú estás lindo. Ay, ¿Qué más? Standardno, kapućino dolazi sa malenom čašicom mineralne vode. To mešaj mala svaku noć do zore, da roknemo malo, da se osvježimo, iako ih 5 ne bi pomoglo. I grlo mi spucalo u onom avionu, jer sad kad smo išli ovdje, nisu puštali onu parnu vlagu, šta već bilo kad smo išli iz Rio Ače u Bogotu. Dobar. Tako da je bilo suho i dosta hladno. Taksi je točno izašao 17 eura 66 euro centi. Ko da je poskupilo od zadnjeg puta. Zadnji put sam platio nekakvih 13-14 od onog aerodroma. Onaj mladi s kojim sam pričao u parku, što je bio sa onim malo starijim frajerom koji je bio mnogo mudar i pričao o životu ovdje u ovome gradu, u ovoj metropoli. Da, naletjeli smo na neke ljude koje smo već sreli. Nema veze šta si ti njega privezu ovako lijepo, vidite vi to. Šta njima treba, oni će to skinuti. Bez brige ste. Izgleda u Buenos Airesu se kriminal nije ni malo smirio. A i smeće bude isto tako razbacano kao u davne dane, prije neka 2 mjeseca. Iako je 1 sat, a ne 2 sata popodne, kada bi trebali check-in napraviti, dobio sam propusnicu. Izgleda imamo i bazen, doručak je uključen. Ajmo u gajbu. Malo da miriše na cigarete, ali bit će to u redu. Ajmo, 4. kat. Rođak, taman se dogodi da je bazen na 4. katu. Ali to je tako, evo ga, prazan je, nema ništa. Lijepo je to napravljeno, točno u njihovom stilu. Hola, evo nam i terase i neke tete šta nas gledaju malo zbunjeno. A bit će to u redu. Evo imamo i tuš vani. Radi, svaka čast. Neće. Pa otvorili mi oni. Pošto nešto nije u redu sa karticom, ali za svjetla je dobra, ali za 31 eur 45 euro centi moglo bi biti mnogo bolje. U Filipinima za ovo dobijete dvosoban stan, kribu, ali za 1 noć to će biti u redu. Da vidimo i ovo savršeno.
Pošto sam pokidan, potrgan, umoran, odem se istuširati, odspavati sat, dva i istraživanje ovog grada koji je meni veoma mio. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećoj avanturi. Lijep pozdrav!